ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахштеҷӣ. дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд хона, замин ва квартираҳои нав рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. нархҳои имрӯза сар мешавад аз 50 000 сомонӣ. агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯхтан, барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумотча дар WhatsApp имои экранмада рӯй кунем. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имзо навор аст хонаҳое ки рӯй кардан аз территорияи ноҳияи Данғара, аз территорияи Душанбе, Ваҳдат, территорияи Файзобод, территорияи Кӯлоб дӯстони азиз, территорияи ҳастаи Восе, территорияи шаҳри Бохтар, территорияи шаҳри Ҳисор ва территорияи дигар тарафҳо ҳастанд, ки бо нархҳои арзон. Ваҳдат, Ҳисор, Данғара, Восе, Файзобод, Кӯлоб ва дигар тарафҳо. ва якхонага ва духонага квартира аз территорияи Душанбе ҳастанд, ки бо нархҳои арзон. шумо дам агар чизи реклама ки боша барои фурӯхтан, барои мақсад ки барои канали мо мондан, марҳамат сурат маълумот дар WhatsApp имои мо рӯй кунен. ва курси имрӯза бошад 118 сомону 5 дирҳам аст. мо бошад навори имрӯза расар мегӯем то охираш тамошои марҳамат рафтем. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст дӯстон, ки бо замини кушод срочна. хона қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Хуррамзамин, номи пешнаш Ҷартепа. ноҳияи Данғара, деҳаи Хуррамзамин, номи пештараш Ҷартепа. 12 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 6 дар хона кардагӣ аст, ки обсвет мегӯяд пастяни дорад. 3 хонааш бо калидор шуна азиз, 3 хонаи дигааш бо битоношкати. обсвет, пастяни, ҳоҷатхона, ошхона, баня, кухни аделни, дарахтони мевадиҳанда ам дорад дӯстони азиз ва алиша мешавад ба ягон квартира, ки дар территорияи Душанбе, Саховат ёки Гипразем бошад, 3 хонага бошад бо хубтарай. ва сумаки бошад дар нархи ҳамин хона 370 000 сомонӣ аст бо ва муомилаи савдош дар назди хона. хона мегӯяд ҷойи беҳтарин мегӯяд дӯстони азиз, ки ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайя. чойлоби ангори калон, ҷойи мақсад ки ҷойи мошинмонӣ, ошхона, баня, оғулхона ҳамаш ҳастай. обшим 6 дар хона 370 бо муомилаи хубам дорад. парамои рақамҳои ҳисобшуда рақамҳои 918 17 22 81 кор мекунад ва дар рақамҳошон WhatsApp ҳам доранд. кадоми шумо ки мехарем марҳамат занг занед бештари маълумот гирем ва кадоме ки алиш дора аз территорияи Сохат Гипразем марҳамат варайтотан пешниҳод кунед. ва дӯстони азиз, шумо дам агарам хали хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, чизе ки барои реклама кардан бошад, марҳамат сурат маълумотро рӯй кунем, мо реклама мекунем. лайкро разанем ва навора то охираш тамошо кунем. мегзарем ба дим хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст дӯстон, ки ёки хона мекунед, магазин мекунед, мешавад ҷои беҳтарин дар мақсад ки 1 сотиқ замина 2 этажа, мақсад ки метавонед шумо хона кинед, ёки ягон мақсад ҷои бильярд ёки ягон чизи дигар. обшим қарор дорад дар ноҳияи Восе, ҷамоати Абду Авазов дӯстони азиз, яъне ки Ҷаврез аз роҳи Калон дӯстони азиз, аз центраш аз ҷои айрои Калон, мақсад ки 2 километр мегӯяд қара ҳастай. қишлоқ дар нестай мегӯяд район дар ноҳияи Восе, ҷамоати Абду Авазов, яъне ки Ҷаврез. хоб 1 сотиқ замин дорад, ки обшим 5 дар хона ҳастай, мақсад ки дуошона ҳастай. иҷода метавонед ки магазин кинед, ки бильярд кинед, ҷои сартарошхона ягон чиз дигар кинед, мешава ҷои бениҳоят хуб аст. об свет мегӯяд дорад. ҳозираш дар пештараку ҳамин чиз иҷа болош мақсад ки бильярд буд, поёнаш магазин буд, яъне ки подвал дорад бо ҷои магазин ва ҷои бильярд дорад. метавонед ки мисол ягон ошхона кинед, ёки мисол хона кинед, ёки ягон кафе, обшим чизе ки шумода дар кор бошад, ҷои нағза мегӯяд. нархаш бо маслиҳат фурӯхта мешавад. и пешвақт мақсад ки ҷои магазин ва бильярд буд. метавонед зиндагӣ кинед, хоҳен мақсад ки ягон чиз дигар кинед. якумаш рақамҳои вавилон ахираш 5930 ториксон аст. дуюмаш рақамҳои мегафон ахираш 9654 инашам кор мекунад ва сеюмаш рақамҳои Россия аст, ки инаш промои кор мекунад. нархаш мегӯяд бо маслиҳат катӣ. кадоми шумо аз территорияи Восе ҳам хали магазин ёки хона ки мақсад ки лозимтон бошад, марҳамат занг занед, ҳуҷҷатошам аст, дигар маълумоти пурраша аз рақамошон гиред срочно. мегзарем ба сеюм хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст, ки срочна қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Карими Исмоил, деҳаи Карсанг дӯстони азиз, ҷои беҳтарин обсвет мегӯяд дорад. 6 сотиқ замин масоҳат дорад, ки 3 дар хона кардагӣ аст, ки бо ғишти пухта. хоб 2 бочкаҳои 5 литрава дар борои хона мондаги аст, обуш ҳаст дӯстони азиз, об дурунда берунда. хоб подвал ам дорад дӯстони азиз, мақсад ки 2 бочкаи 500 литра ва дарахтони мевадиҳанда, ошхона, баня, кухни ҳамаш ҳастай, мақсад ки лаби об дай
ҷои нағза мегӯяд соҳибшон ҷои беҳтаринае. Хона мегӯяд дастроҷна мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 260,000 сомонӣ ки бо муомилаи хубам дорад. Агар ягон духонагам боша мегӯяд алишам мешавад. ва рақамҳои мегафони дастии прамои кор мекунад. Ахираш 23 дар рақамҳошон ватсапам доранд. Шаҳри Ваҳдат, ҷамоати Карими Исмоил, деҳаи Карсанг, аз лаби обда. Мақсад ки обуш мушкилӣ нестай. Заминиш кушодастай. Хона бо гӯшти пухта қати падвал, ошхона баня ва дарахтони мевадиҳанда гирдванаш полни худ маҳкам. خب کدامتون که علیشو میکنین مرامت وریانتتون علیشتون پیشنهاد کنین. کدامتون که سومکی میخرین با کامتر دیگه معامله خوبم میشود. بیشتر معلوماتای پورا و انیشه از رقماشو گیرین. اگر دوستان عزیز شما دوام خالی خونه های فروشی، کوارتیر، زمین، موشی چیزی که برای رکلام کردن باشد، مرامت صورت معلوماتشو در مورد روی در ویدیو اومده همیشه رکلام کردن میمونیم. میگذاریم با چهارم خونه فروشی. باز یک خونه فروشی نازی حولگی است که سروچنای قرار دارد در ناحیه دنغره. از خونه تا راه کلون 200 متر است، یعنی که لابی راه کلونی کلوب و دیگر طرف. خونه قرار دارد در ناحیه دنغره، دهه خرم زمین سنتی نام پیشترش جرتپا. 6 سوتیق زمین مساحت دارد که 14 خونه کردگی است که آب سفید میگه دور صاحبشون هم خیلی معلومات را پیشکش کردگی هم. آشخانه بانیا که خودتون عزیز خونه کاروبکا است، گیردوانش محکم، پولنی خود محکم است دوستان عزیز و حجتاش هم میگه 100%. مقصد که کمتر کار برش موندگی خونه را میتونین بدیلتون کنین در این زندگی کنین. دستروش هم میگه فروخته میشد با نرخ 190,000 سومانی که با معامله سودایی خوبم دارد. نوعیه دنغره، دهه خرم زمین، نوع پیشتر جرتپا. از همین خونه تا راه کلونه 200 متر راه است. نه کوچه‌شون با این صورت‌های درون بیرون همش هست. حجتش همش قاعده‌ایه. 190,000 سومانی است با معامله خوب دارد. خب رقم‌های 918 رقم‌های صاحبشون اخیر 81 پراموی کار میکنه. در رقم‌هاشون واتساپ دارن. کدام شما که میخرین زنگ زنین بیشتر معلوماتش گیرین. لابی راه دادتون عزیز درخت میوادیانده همش هست. خونه کاروبکای نو ساخته. مقصد که پروژه نوکتی. خب بسیاری بعد تکرار میکنم کدام که میخرین مرامت زنگ زنین بیشتر معلومات گیرین. اگر شما دوام خری مقصد که خونه زمین کوارتیر برای رکلام کردن باشد میتونین روی کنین. ما در ویدیو آینده فروش در رکلام داده مونده به شما پیشکش میکنیم. میگذاریم با پنجم خونه فروشی. خونه فروشی نازی حولگی نوبتی است که سروچ شنایدتون عزیز با ریموت‌های زمانوی و خونه قرار دارد در شهر کلوب طرف قطعه 3 نزد نفت باز دوستان عزیز. جایی بهترین میگه خونه با تمام صنعتی. شهر کلوب طرف قطعه 3 نزد نفت باز. 5 سوتیق زمین مساحت دارد که 3 در خونه کردگی است که با ریموت‌های زمانوی و خونه‌های کلون و کشود. باب سفید تامین است. ریموت‌های بهترین دوستان عزیز. حجتاش میگه 100%. گیردی خونه پولنی خود محکم. همش دوستان عزیز با گوشتی پخته کردی، یعنی که آماده شده از خونه با گوشتی پخته. دوستان عزیز خونه با همه چیز چورش کردی، یعنی که با چیز چورش کردی فروخته میشود. دو تا کانسانر دارد. استرالنی دوستان استرالکا دارد. بوچکای آبم دارد. بوچکای آب با ناسوسش کردیه. خب آنتنای بازا و مقصد که با هستای تلویزیون هاستنکا کухні و دیگر چیزها هست. خلادنیک هم داره آپشن. خانه با ریموت‌های زمانی با همه شرایط‌های تکنیک‌های حاضر زمان داره که برای زندگیتون آسان شده. نرخ خانه میگه سروچ نبود، میگه سوندار میگه ارزان مونده. نرخ خانه 260,000 سومانی است که با کمتر معامله هم میشه، یعنی که معامله دارد. یکمش رقم‌های مگافون دستی اخیرش 0660. دومش رقم‌های دستی و ویدیو اخیرش 3966 در واتساپ داره. این چنین حجت‌های خونه 100%. خب دوستان درختان میوه دهنده هر گونه هم دارد دوستان عزیز. جوش جای نغزه به یگان تعریف کلیدار آشخانه بانیا کوخنی همش عدلنی هر یک کدامشون ریمونت‌های زمانه کرده با این قیدگاه تکنیک‌هایی که قطعش پدرکه است. خب بسیاری بعد مقصد که نمیگویم کدامتون که میخرید یگان معلومات ایلوگی خوین اگر اوید همین خونه فهمیده شما زنگ زنید همش با شما فهمونده میتین. اگر شما دوام خالی خونه فروشی کوارتیر از زمین موشی بوشه برای رکلام کردن مرامت روی کنیم و رکلام میکنیم. خونه لابی راه داد جای بهترین مرامت دیگه معلومات گیریم. میگذاریم با ششم زمینی فروشی. زمینی فروشی نازی حولگی است که با فوندامنتش قرار دارد در ناحیه فیض‌آباد جماعت دوستمراد علیف باغی میری. ناحیه فیض‌آباد جماعت دوستمراد علیف باغی میری. 7 سوتیق زمین مساحت دارد که دو در خونه فونده میریختگی است بین کلیدور پادوالش کتی. گیردی خونه پولنی خود 4 طرف سیتکا کشتگی است دوستان عزیز. خب فوندامنتش ریختگی و پادوال این چنین حجت هم داره. باز کمتر دیگه قوم سیب شبین هم خیلی چیزا هم برای ساختمان داره. گیرد و نشده پولنی آدمو زندگی داره.
дастросрочно мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 50000 сомонӣ ки бо муомилаи хубам дорад. خب معلومات شا گفتیم 7 سوتی زمین کردید قدی داره خونه مقصد قدی فوندامنتوش نرخش 50000 با معاملات دارد. پراموی رقمای بیلاینی صاحب شدن که اخیرش 73 کار میکنه در رقمشون واتساپ هم داره اینچنین حجت هم میگه داره پادوال کردی دیگه چیزاش کردی. خب مرام زنگ زنی سروچنای با معاملات دارد. یگون سوالو ایلواگی باشه گون معلوماتو ایلواگی ای همین رقمو زنگ زنیم بخاطر پرسید. دوستان عزیز شما دام از یگون جا خانه زمین کوارتیر چیزی که در کو باشه در کامنت‌ها نویسید ما در ویدیو آینده از فروشنده جدا کرده با شما پیشکش میکنیم. میگذاریم با هفتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی هست که سروچنای قرار دارد در شهر دوشنبه نویای 39 دو خانگاه کوارتیر هست که در دوی ماشین قرار دارد 40 کوادرات متر. چون عزیز مقصد که طرف پلی‌تکنیکوم میشود میگه کنیچکای маршрути 7 автобусои 6 میرود. خب ремонти خوب است خیلی دومو است. خب نرخش میگد 355 روسومانی است با میگد معامله دارد. دوم میگد خودش 6 اوشون است در دویمش قرار دارد. چون از 40 کوادرات نرخ کوارتیر 355 روسومانی است با معامله دارد. التماس میگد بهوده میگد ناراحت نکنید فقط خریداری انیق. خب автобуси 6 тарафи табачкаи 4 دوستان عزیز رقمشون است و ویلون کدام تو که میخرین زنگ زنین ودامونی کارگر میگن بهودا میگن ناراحت نکنید فقط ودامونی خریدار کدام تو میخرین مرامت زنگ زنین و در کامنت نویسید که از کجا با شما کوارتیر خانه زمین کی دارکرو باشد نویسید در کامنت ما در ویدیو آینده از فروشنده جدا کرده با شما پیشکش میکنیم. شما لایک رو زنین فراموش نکنید و نواری ما رو تا آخرش تماشا کنید. میگذاریم با هشتم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان قرار دارد در شریف وحدت نزدیک بزرگچه خیرده نزدیک مسجدی مقصد نزدیک مسجد. خب بیشتر معلومات چه بختار میگیرین دوستان عزیز مقصد که سه خانگاه کوارتیر در یکم اوشونه قرار دارد 60 کوادرات متر. باز دوستان عزیز یکم اوشونه میگه تگش میگه پادوالم دارد جای انجام خانمانی مقصد که انجام خانه یگون چیز کلین آپشن. خب ремонтش هم خیلی برای زندگیتون میشد. نرخ کوارتیر 200000 سومانی است معامله سوداش در نزد خانه. خب رقمشون است تیسل کدام تو که میخرین بیشتر معلومات گرین شهر وحدت نزدیک بزرگی خیلیتون از پیش مسجد. خب ремонтوی سوزا میگن که زور زمانه کداگه خیلی بدیل ختون بو اگر نفر میکنیم مرامت دیگه معلومات گیرین. میگذاریم با نهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است که سروچنای قرار دارد در شهر دوشنبه نویای سینوسون عزیز طرف دهقان بزرگ از دروازه چیمتپا میگه 700 متر میگه پایونتر نزدیک مکتب استادیوم. یک خانگاه کوارتیر که در یکم اوشونه قرار دارد 38 کوادرات متر. یک خانگاه که شده است مثلا قریب که پروژه دو خانگاه. خب دومش میگه 4 اوشونه است دوستان عزیز که اوبسفچ میگه هست. خب عدلنی ошхона банякати хоб термис халадейник кухни гарнитур ҳам хеле чизо ҳам дорад. инчунин документош мегӯяд техпаспорт дамовой ҳам хеле чизо ҳам дорад. нархи квартира мегӯяд 250000 сомонӣ аст муомила савдои хуб ҳам мегӯяд мешавад. шаҳри душанбе ноҳияи сино гипразем деҳқон бозортон азиз 700 метр болотарафи чимтепа. хоб ягон саволтон боша ягон маълумоту иловагӣ хоҳед агар оиди ҳамин квартира фаҳмида рақамошон аст ва билону занг занед бештар маълумоти пураш аз рақамо гирем марама. میگذاریم با دهم کوارتیر فروشی. کوارتیر فروشی است دوستان قرار دارد در شهر بوخته شهر قرغون تپه یعنی که تتسدا پیش مکتب 12 بری صدیق. یک خانگاه کوارتیر است که در پنجم اوشونه قرار دارد 38 کوادرات متر. با سوی تامین است حجتخانه آشخانه بانی کوخنی و دومی 10 اوشونه است در پنجمش قرار دارد ремонтش هم ремонт‌های زمانوی است. کوارتیر میگه دستروش نمیگه فروخته میشد با نرخ 250000 سومانی که با معامله سوداش میگه در نزد خانه پیش تل استودیا پیش بزرگچه تلسون عزیز اپشن بزرگی فراوان دور نیست. 250000 سومانی با میگه معامله داره ремонтش به نیت زور است. رقمشون است میگافو کدام تو که میخرین زنگ زنین بیشتر معلوماتی پورش گیرین. اگر شما دام کوارتیر فروشی خانه زمین ماشین چیزی که برای رکلام کردن باشه با اپاراتور مرامت روی کلی رکلام میکنین. رقم ما برای رکلام کردن 885 12 20 20 واتساپ ایمو دارد. این بود نوری یوزر ما تا ویدیو آینده.